ngathi kufuneka u12 la we Matsengwana ikamtsela uyothola stop kwa uyophala dintlha tsa maphodisa uthi kwenza njani ke reka mtsela uyothola stop kwa uyophala dintlha tsa maphodisa uthini ngesizulu oh uthini yashona pinja yakho le yathola isidumbu sekuhluleka izinja zamaphoyisa oh igama laleyo nja leyo bekubani kwakukhanga phela leyo nja leyigcina ithathwa amaphoyisa ngaleso sikhathi ungqongqoshe wamaphoyisa kwakusewubani lekusewumnumzane uSidney Mafumati angizwe ukuthi ngithini yebo ngiyakuzwa bese ngihola mina njalo ngenyanga ngaleyo nja ngithola 800 rand imeya yethu ngaleso sikhathi kwakusewubani lekusewumnumzane uObed Mlaba angizwe ukuthi ngithini yebo ngiyakuzwa ngaze ngawuyeka umsebenzi la nini beku 1997 la ekupheleni kwawo ngawuyeka umsebenzi ngahamba ngayohlala ekhaya endlini yami kwasekuhlala bani kwasekuhlala uNtanzi nomkakhe ngaleso sikhathi babe senengane yodwa yomfana yayesena 3 years ngaleso sikhathi oh usho ayanda Ntanzi lo zobe nomcimbi eMoses Mabhida ngomhla ka12 July angizwe ukuthi ngithini yebo ngiyakuzwa ke